Dragi prvaci, dobar dan. Ovo je još jedna video lekcija iz matematike. I kao što sami možete već da pročitate, ovoga puta govorit ćemo o deseticama prve stotine. Prije nego što krenemo na nove sadržaje, da se podsjetimo šta smo to na početku učili. Naučili smo da su brojevi prve desetice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Brojeve smo predstavljali na brojevnoj pravoj. Kazali smo da svaki naredni broj je za 1 veći od svog prethodnika. Pa smo utvrdili da je ovo jedan uređen niz i da je broj 1 najmanji u nizu, da su svi ostali brojevi koji slede iza njega veći. Kazali smo da je 1 manje od 2, 2 manje od 3, 3 manje od 4, 4 manje od 5, 5 manje od 6, 6 manje od 7, 7 manje od 8, 8 manje od 9 i 9 manje od broja 10. Ako je svaki naredni broj za 1 veći, znamo da je onda svaki prethodni broj za 1 manji, pa smo zapisivali i sledeće. Broj 10 je veći od broja 9, 9 je veće od 8, 8 je veće od 7, 7 je veće od 6, 6 je veće od 5, 5 je veće od 4, 4 je veće od 3, 3 je veće od 2 i 2 je veće od 1. Malo pre sam pomenula prethodnik i sledbenik. Ovaj niz prirodnih brojeva je jasno utvrđen i u njemu se tačno zna gde se koji broj nalazi. Samim tim, svaki broj ima svog prethodnika i svog sledbenika. Prethodnik je broj koji se nalazi ispred posmatranog broja. I malo pre smo kazali da je prvi prethodnik sa 1 manje. Sledbenik je broj koji sledi, koji se nalazi iza posmatranog broja. I prvi sledbenik je za 1 veći. Na primjer, ako posmatramo broj 4, njegov prvi prethodnik je broj 3, a prvi sledbenik je broj 5. Ako posmatramo broj 9, njegov prvi prethodnik je 8, a prvi sledbenik je broj 10. Ako posmatramo broj 7, znamo da se ispred njega nalazi 6, pa kažemo 6 je prvi prethodnik broja 7. I znamo da se iza broja 7 nalazi 8, pa kažemo da je broj 8 prvi sledbenik broja 7. Šta smo još kazali? Brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 su jednocifreni. Zašto? Zato što se zapisuju samo jednom cifrom. Tu cifru smo nazvali cifra jedinica. Broj 10 je prvi broj u nizu prirodnih brojeva koji zapisujemo pomoću 2 cifre. Zato je on najmanji dvocifreni broj. Dakle, sve brojeve koje zapisujemo sa 2 cifre nazivamo dvocifreni brojevi. Dvocifreni brojevi kao broj 10
sadrže jednu cifru desetica i cifru jedinica. Sam broj 10, za njega kažemo ima 10 jedinica, ali to je zapravo jedna desetica. Kako to možemo da primenimo u našem životu? Zamislite ovako. Imamo 10 kovanica od 1 dinara. Koliko je to ukupno? Naravno, to je 10 dinara. A kako ja tih 10 kovanica mogu da zamenim? S čim? Naravno, sa jednom novčanicom od 10 dinara. Se sećate ko se nalazi na novčanici od 10 dinara? Koja je to znamenita ličnost? To je Vuk Karadžić, tvorac naše azbuke. Dakle, imati 10 kovanica od 1 dinara ili jednu novčanicu od 10 dinara je sasvim isto. Sada pogledamo ovu brojevnu polupravu. Šta na njoj vidimo? Opet vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, taj isti niz. Ali, čega? 1 desetica, 2 desetice, 3 desetice, 4 desetice, 5 desetica, 6 desetica, 7 desetica, 8 desetica, 9 desetica i 10 desetica. Te brojeve drugačije zapisujemo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100. Zapamtite. Desetice prve stotine su brojevi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100. Ako se vratimo na one naše novčanice, jedna novčanica od 10 dinara je 1 desetica, odnosno 10. Ako imamo 2 novčanice od 10 dinara, to su 2 desetice, odnosno 20. 3 novčanice od 10 dinara su zapravo 3 desetice ili 30. 4 novčanice od 10 dinara su zapravo 4 desetice, odnosno 40. 5 novčanica od 10 dinara je 50. 6 novčanica od 10 dinara, znači to su 6 desetica, odnosno 60. 7 novčanica od 10 dinara je 7 desetica, odnosno 70. 8 novčanica od 10 dinara je 8 desetica, odnosno 80. 9 novčanica od 10 dinara je 9 desetica, odnosno 90. 10 novčanica od 10 dinara. Šta to znači? Imamo 10 desetica, ali koliko je to ukupno novca? 100 dinara. Znači, 10 desetica je 100 jedinica. Sad dobro obratite pažnju. Kao što smo onih 10 kovanica od po 1 dinara zamenili jednom novčanicom od 10 dinara, tako možemo ovih 10 novčanica od 10 dinara zameniti jednom novčanicom od 100 dinara. Na novčanici od 100 dinara nalazi se još jedna znamenita ličnost, naučnik Nikola Tesla. Šta sad da kažemo? 10 desetica je 100 jedinica,
To je zapravo, drugačije se kaže, 1/100. Kao što je 10 jedinica bilo 1/10, 10 desetica je zapravo 1/100. Da se ponovo vratimo na naše brojevne prave. Na osnovu brojevne prave smo upoređivali brojeve prve desetice. Primenite to znanje i na desetice prve stotine. Jer ako je 1 manje od 2, a 2 manje od 3, onda će i 1 desetica biti manja od 2 desetice, a 2 desetice biti manje od 3 desetice i tako dalje. Možemo na osnovu toga da izvedemo sledeći zaključak. 10 je manje od 20, 20 je manje od 30, 30 je manje od 40, 40 je manje od 50, 50 je manje od 60, 60 je manje od 70, 70 je manje od 80, 80 je manje od 90 i 90 je manje od 100. Samo povežite sa brojevima u okviru broja 10 i vidjet ćete da nije teško. Sada ćemo preći malo i na sabiranje desetica u okviru prve stotine. Učili smo da je 1 plus 2 jednako 3. Ako znam da je 1 plus 2 jednako 3, onda znam da je 1 desetica plus 2 desetice jednako 3 desetice. Kako ovo drugačije zapisujemo? Dakle, 10 plus 20 je 30. Da nije teško. Još jedan primjer. Ako je 3 plus 4 jednako 7 i 3 desetice plus 4 desetice jednako je 7 desetica, odnosno 30 plus 40 je 70. Ako znamo da je 5 plus 4 jednako 9, onda je 5 desetica povećano za 4 desetice jednako 9 desetica. Ili 50 plus 40 jednako 90. Ako znamo da je 8 plus 2 jednako 10, samim tim je 8 desetica plus 2 desetice jednako 10 desetica. A šta smo kazali? 10 desetica je zapravo 1/100. To znači da je 80 plus 20 jednako 100. A isto to da primenimo i na oduzimanje desetica u okviru prve stotine. Učili smo da je, na primjer, 4 minus 1 jednako 3. To znači da će i 4 desetice umanjene za 1 deseticu ćemo dobiti 3 desetice. Ili 40 manje 10 jednako je 30. Ako znamo da je 7 minus 4 jednako 3, onda je i 70 minus 40 jednako 30, jer 7 desetica manje 4 desetice će biti 3 desetice. Ako znamo da je 9 minus 3 jednako 6, onda je i 9 desetica manje 3 desetice jednako 6 desetica. Što zapisujemo? 90 manje 30 jednako je 60. Ako je 10 manje 8 jednako 2. 10 desetica manje 8 desetica bit će jednako 2 desetice.
Kako zapisujemo 10 desetica? Tako je, kao broj 100. 100 minus 80 jednako je 20. Dragi moji đaci, nadam se da vam sadržaj uopšte neće biti teški, ali važno je da naučite, da primenite sve ono što ste do sada učili, da proširite svoja znanja, da svaki zadatak koji radite čitate sa razumevanjem, da dobro razmislite i ne zaboravite, matematiku ćete naučiti ako vežbate. Vidjet ćete, nije teško.